Kosovo i Metohija je područje sa najvećim stepenom nezaposlenosti u Evropi. Program Ujedinjenih nacija za razvoj upozorava da je nezaposlenost najvažniji faktor koji utiče na nestabilnost Kosova. Prema istraživanjima, nezaposlenost dostiže čak 45%. Nezadovoljstvo kod albanskog stanovništva je sve izraženije. Dok se vlast u Prištini trudi da Kosovo i Metohija dobiju status nezavisne države, kod albanskog stanovništva raste nezadovoljstvo zbog loših uslova života. Iako vlast u Prištini pokušava da u prvi plan nametne razgovor o statusu, sve je više problema sa kojima moraju sami Albanci da se suoče. Jedno pitanje, izvinite, mi smo iz Beograda. Znate srpski? Znam pomalo. Koliko vam je plata? Plata 250 eura. Da li možete živjeti od 250 eura? Ne, ne može. Pa kako onda preživljavate? Pa koliko imaš, trošiš, toliko. Koliko imaš. Znam ja kako je standard, a nije kao Evropa ovdje. Da li ste vi zadovoljni životom na Kosovu? Nikako. Nikako. Da, nije bilo jako puno dobro, sad nikako. Šta vam najviše smeta? Pa smeta ono normalno ne može da se živi. Normalno ne može da se živi sa tim što smo stekli, ono, ne možemo dobiti ono što smo 44 godine dali sve ono od sebe, sad ništa nemamo. Privreda je kao u celom regionu dosta u zaostatku zbog svih tih događanja koje su se dogodila, međutim nadamo se da će sa novim investicijama i ova postojeća privreda da uzme zamaha i da krene na bolje. Međutim, to se samo pričama ne može postići, treba dosta rada, ulaganja i novih, svežih investicija. Sve fabrike koje su radile ranije sad ne rade. Sve su to otišli u privatne ruke i rade sve manje, svaki dan manje i manje. Investicije koje su došle, one su uglavnom bile namenjene za izgradnju infrastrukture i svega onoga što je poništeno, odnosno uništeno. Sad, investicije koje budu dolazile u cilju razvoja privrede, to su pravi investicije koje će otvarati nova radna mesta. Ko radi nema pare, ko ne radi, radi sa drugu stvar, ima. Da li verujete da će život u nezavisnom Kosovu biti bolji za vas? Pa za sad ništa ne vidimo. Nabolje, a kasnije kako će da bude, ne znamo. Ne znamo, ali ne ide nabolje. Na Kosovu 18% stanovništva živi ispod granice siromaštva. Prosječna plata je između 150 i 250 evra. Penzije su oko 55 evra. U Ministarstvu za rad i socijalno staranje kažu da je na Kosovu nezaposleno 300.000 ljudi, ali procenjuju da ih ima skoro 2 put više. Negde se kreće ovaj broj oko 350.000 koji su registrovani kao nezaposleni. Tu postoje različite profile, odnosno i profesije, ali također izostaju i određene profile u osnovu zahteva za naše tržište rada. Pokušavamo to srediti, odnosno pokušavamo osposobljavati radnu snagu i da jednostavno krenemo, odnosno orijentišemo kao tržište rada, da ona bude uspješna i da jednostavno u tržištu rada se snalazi. Ali naši kapaciteti su, da vam kažemo, dosta limitirane oko toga. Mi imamo 8 centra za zapošljavanje koji preko tih centra odnosno profesionalno osposobljavanje pokušavamo prema tim centrima da osposobimo radnu snagu, da ona bude sposobna i konkurentna u tržište rada. Također imamo i službe za zapošljavanje. Negde na nivou Kosova imamo 7 regionalnih centra za zapošljavanje, 23 ove kancelarije za zapošljavanje i 6 podkancelarije. Možda je bilo nezahvalno, možda i nepopularno, kad sam još na početku mandata rekao da je problem nezaposlenosti ogroman i da ga neće moći reći bilo ko narednih 10 godina. Ali treba postaviti realnu stvar, da bi ljudi znali da nas čeka dug put, ali ukoliko budemo organizovani, možemo i to prevući. Sveukupna ta situacija zaposlenosti i nezaposlenosti na Kosovu je stvarno kompleksna. Ja sam već rekao da taj neki od naših najvećih problema je to što jednostavno imamo veliki broj mladih koji su needukovani, odnosno imaju samo osnovnu školu. A to je stvarno problematika koja se ne može rešiti u toku godine ili dve. Mi smo pokušali kroz jedan projekat, shortcut, znači put
u kome ima i zapošljenje i edukacije. Tako da će ti mladi, koji su, nažalost, sam pomenuo, možda edukovani samo sa osnovnom školom, moći kroz konkretan rad i da zarade nešto. Oni će zaraditi i plus imati jednu edukaciju. Trenutno, zbog mnogih problema i sadašnjih i prošlih, postoji puno pitanja koja se moraju istovremeno rešavati. Na Kosovu živi mlada populacija. Svake godine 20 do 25 hiljada ljudi ulaze na tržište radne snage, pa je potrebno isto toliko novih radnih mesta da se nezaposlenost ne bi povećavala. To nije običan problem, već veliki. I mora se rešavati narednim merama. Moraju postojati različiti planovi da bi se utvrdilo koji su prioriteti i koji sektori mogu da obezbede više radnih mesta, ali je potreban i veći rad u obrazovanju, jer je ono na izvestan način povezano sa tržištem rada na kojem kompanije traže izvesne veštine, ali ih i obrazovni sistem ne obezbeđuje. Imate nezaposlene ljude, a i kompanije kojima je potrebna kvalifikovana radna snaga, koje nema na tržištu rada. Trebalo bi razviti projekte za povećanje veština ljudi koji ulaze na tržište rada, čime bi oni lakše nalazili put do posla, ali treba mnogo uraditi. I u privatnom sektoru na Kosovu da bi se povećala konkurentnost na tržištu rada. Poljoprivreda je do sada bila donekle zapostavljena oblast. Ranije obezbeđivala puno radnih mesta na Kosovu. Rudarstvo i druge grane trenutno ne funkcionišu, nema zapošljavanja u njima, pa bi trebalo razviti posebne planove za te sektore, jer će oni upošljavati mnogo ljudi. Sama činjenica da ima 350.000 registrovanih mladih Albanaca, kad tome dodamo skoro 22.000 registrovanih Srba, to ukupno daje cifru preko 400.000, jer ima mnogo onih koji nisu registrovani, znači preko 400.000 ljudi čeka na posao. Mogućnost kosovske privrede, ovakva kakva jeste, da zaposli je između 3 i 5.000. Stepen korupcije i organizovanog kriminala su ozbiljna smetnja. Da teška ekonomska situacija ugrožava stabilnost Kosova potvrđuje i najnoviji izveštaj koji je uradila Kancelarija programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Prištini. Prema rezultatima istraživanja za lošu ekonomsku situaciju na Kosovu, najodgovornijom smatra se vlada Kosova. Obavili smo posljednje istraživanje u julu o različitim problemima sa kojima se suočavaju građani Kosova, a tiču se javnih službi u različitim sektorima. Ispostavilo se da je nezaposlenost jedan od najvećih problema građana Kosova, bez obzira na to da li su Albanci, Srbi ili pripadnici manjina. Nezaposlenost je gorući problem. Prema različitim podacima ona se kreće između 40 i 42%. To je najveći problem koji pogađa kosovsko društvo, ali je povezan i sa siromaštvom. To su glavni rezultati istraživanja. Od 2000 godine na ovamo je učinjen neki pokušaj što se tiče investicije iz strane država, kao pomoć, kao donacije. Onda imamo drugi faktor remitencija, ali sada su počeli da se oni snize, pa i dalje stoji, ova skala nezaposlenosti dalje stoji na visokom stepenu. Mi pokušavamo da to jednostavno smanjimo, odnosno da podižemo zapošljavanje na Kosovu. Preko različitih programa, počevši od strane Ministarstva rada, pa onda vlade i preko opštine također, ali negde se kreće ovaj broj, oko 350.000 koji su registrovani kao nezaposleni. Tu postoje različite profile, odnosno i profesije, ali također izostaju i određene profile u osnovu zahteva za naše tržište rada. Pokušavamo to srediti, odnosno pokušavamo osposobljavati radnu snagu i da jednostavno krenemo, odnosno orijentišemo kao tržište rada, da ona bude uspješna i da jednostavno u tržištu rada se snalazi. Ali naši kapaciteti su, da vam kažemo, dosta limitirane oko toga. Mi imamo 8 centra za zapošljavanje koji preko tih centra odnosno profesionalno osposobljavanje pokušavamo prema tim centrima da osposobimo radnu snagu, da ona bude sposobna i konkurentna u tržište rada. Također imamo i službe za zapošljavanje. Negde na nivou Kosova imamo 7 regionalnih centra za zapošljavanje, 23 ove kancelarije za zapošljavanje i 6 podkancelarije. Većina Albanaca, kažu analitičari, smatrala je da će proglašenjem nezavisnosti rešiti sva životna pitanja. Međutim, u međuvremenu uviđaju da ih čekaju novi izazovi na koje Priština nije bila spremna.
još uvijek postoji određena doza euforije među kosovskim Albancima, još uvijek postoji zablud o tome da će sa dodatnim priznanjima, sa novim priznanjima početi da cvetaju ruže. To se neće dogoditi, jer nezavisnost, bez obzira koliko je zemalja priznalo, prosto neće moći da jedu i svakodnevne potrebe da namiruju. Ono što je jako bitno jeste da je članstvo u Svetskoj banci donelo nekakve prve kredite, ali su to krediti koje će kosovski Albanci morati da vraćaju. To nisu krediti na koje su oni naučili, to je Fond Federacije, Fond za razvoj nerazvijenih i pokrajine Kosovo i Metohije koje su dobijali ranije i te kredite nikad nisu vraćali. Sad će morati da vraćaju te kredite. Jedan od velikih problema o kojima se malo govori jeste i mogućnost izbijanja socijalnih nemira. Dodatni pritisak moguć je i zbog vraćanja Albanaca iz zemalja Evropske unije, koje je po sporazumu o readmisiji već počelo. Sa tim jednim, da nazovem, socijalnim pritiskom koji je, pored ovog sadašnjeg stana koji imamo ovde aktualnog, sa povratkom tih ljudi iz zemalja Evropske unije stvarno otežava situaciju. Ja sam više puta razgovarao i sa predstavnicima Evropske komisije i drugim predstavnicima međunarodnih zajednica, ambasadorima, tome koliko je to opasno ukoliko ne radimo planski. Ukoliko budemo samo vraćali ljude, bez ikakvog nekog nagoveštaja i pripreme za njihov povratak, pogotovo u ovom slučaju infrastrukturne pripreme, ukoliko napravimo, kažem, rezervni položaj, u smislu, mislim da neki ljudi dolaze u nekim praznim dvorištima gde nemaju više ni kuće, nemaju ničega, onda samo toga pravimo još veću komplikovanu situaciju i što se tiče tih što se tiče kosovskog društva i što se tiče samih ljudi koji pored toga, znači što su došli, se vraćaju na Kosovo, oni samo razmišljaju kako će naći drugi put da se opet vrate za Evropsku uniju. Znači, rekao sam jasno, to pre svega ne rešava problem njihov, a ne rešava ni naš problem. Jer ljudi nemaju gde da se vrate i ovi samo pravimo jednu veće nezadovoljstvo. To je ozbiljan problem, jer na Kosovu, bez obzira na severu ili na jugu i na istoku i na zapadu, sve ista je situacija. Ogromno je siromaštvo, ogromna je nezaposlenost i kad vi još dodatno vratite neki 20 do 30 hiljada ljudi koliko je predviđeno da se vrati u narednih 2 do 3 godine, to će biti dodatni udar, jer to su nezaposleni ljudi, njih ne čeka radno mesto, nego naprotiv pojačavaju konkurenciju na ionako teškom tržištu radne snage, to bi moglo da dovede do velikih socijalnih pa i političkih nemira. Već izbori koji su organizovani sada za ne zna se kada u decembru ili najkasnije u februaru će biti prva prilika da albanske političke partije promene retoriku i svoje političke programe. Do sada su se bavili statusom kao osnovnom temom, ali mislim da će ove izbore dobiti onaj koji bude dao kakav takav odgovor za nagomilane socijalne probleme. Po podacima Svetske banke, 45% stanovništva Kosova je siromašno, a od toga 15% njih živi u najvećoj bedi. Gotovo polovina stanovništva je nezaposlena. Na Kosovu gotovo da nema nikakve proizvodnje. 92% robe se uvozi. Iako je teško stanje na Kosovu, s obzirom da vi znate oko 50% već ljudi su nezaposleni i prema nekim podacima oko 55 zainteresovani konkurišu za jedno radno mesto. Znači to je vrlo otežavajuće okolnosti da ljudi da nađu posla. To je dosta bitan problem za nas, s obzirom da i ekonomija slabo funkcioniše, jer privreda sad vrlo slabo funkcioniše. UNDP postoji 10 godina na Kosovu i tokom tog perioda realizovali smo različite projekte. Posle sukoba bilo je mnogo projekata u vezi sa infrastrukturom, ali 3 glavna stuba programa bili su ekonomski razvoj i nezaposlenost kao prvo, drugo zajednice, reintegracija i povratnici, a treće bezbednost i vladavina zakona. Sada imamo i program koji se odnosi na demokratsko upravljanje i decentralizaciju. To su 4 stuba našeg programa. Albansko stanovništvo uglavnom, ali i deo našeg stanovništva je dobijao određenu pomoć u periodu koji je za nama. U poslednjih 11 godina procenjujem da je to 4,5 do 5 milijardi evra utrošeno preko raznih misija dole. S druge strane, srpsko stanovništvo je direktno pomagano u smislu davanja plata, zarada, znači, ali i u infrastrukturne projekte od strane vlade Srbije. Kad se sve to sabere, to je značajna cifra, ali ne vidim da se su stvari bitno poboljšale. Naime, ulaže se u infrastrukturu, ali je zbog ogromne korupcije najveći deo tih sredstava završavao uglavnom na nekim stranim bankovnim računima. Ulagalo se i po opštim procenama više od milijardu evra je uloženo u termoelektrane, ali na Kosovu i dalje nema struje.
Prema tome, ta sredstva su, znači, kada nisu transparentna i kada ne postoji puna kontrola njihovog trošenja i načina trošenja, ta sredstva obično završe van zemlje, odnosno van teritorije Kosova i Metohije. Kad je takva situacija, onda normalno nemamo dodatno zapošljavanje, a svake godine na tržište rada na Kosovo i Metohiji uđe između 14 i 16 hiljada novih mladih ljudi koji završe srednju školu, pa onda većina od njih ne upiše fakultet. I oni koji upišu fakultet imaju veoma neizvesnu budućnost i male šanse da se kad takav fakultet, koji je na uzgled, budi rečeno, na vrlo niskom nivou, kad takav fakultet završe, oni nemaju šanse da se zaposle i da za tako nešto nađemo radno mesto. Ekonomski analitičar Ibrahim Redžepi smatra da je bilo pogrešno očekivati da će se proglašenjem nezavisnosti sve samo od sebe rešiti. Bilo je jasno da su tek tada počeli unutrašnji problemi, ekonomski i socijalni. Slabe institucije, kriminal i korupcija odslikavaju kosovsku odiseju na putu ka nezavisnosti. Da budemo iskreni, tu ima i na Kosovu deluje korupcija, deluje ove negativne, kako da kažem, elemente ovoga društva. Prema tome, treba da budu zakoni usvojeni i da vlada i skupština da deluje prema zakonu. Dok nemamo mi dobre zakone, da štitimo ljude, da štitimo građana Kosova, da štitimo komplet Kosovo, onda situacija će da bude ovakva kakva je. Momentalno stepen nezaposlenosti na Kosovo se kreće oko 40%. Manje plus minus 1. Karakteristike tržišta rada na Kosovu su to da je velike nezaposlenost mladih žena i također i Roma, Škalije, Srba i tako dalje. A na drugu stranu, jedna druga karakteristika jeste da ljudi koji čekaju na posao više od 12 mjeseci negdje kreće se oko 92%. To su neke osnovne karakteristike koji su jednostavno prisutni na Kosovu, a koji je razlog za tome da imamo velike nerazvijenost, mislim, ekonomije na Kosovu također. A to je i kao posljedica toga manje investicija, odnosno nema dovoljno investicija da bi su to pokrenuli na pozitivnom aspektu, odnosno konotacije. Posle definisanje ovog statuta Kosova 2008. ja mislim da će nešto već počelo. Međutim, to ide vrlo sporo i apsolutno mi nismo zadovoljni vladom i skupštinom ovim korakima kako već oni idu. Prema tome mi svaki dan tražimo i vršimo pritisak različitim formama, pogotovo preko socijalnog dijaloga, jer već mi kultivujemo socijalni dijalog od prošle godine, gdje tu učestvuju poslodavci, predstavnici poslodavca, predstavnici radnika i predstavnici vlade, znači taj trosistemni tripartitni sistem i tu mi svaki problem što imamo, mi tu pokušavamo da rešimo. Ako tu ne možemo da rešimo, onda nama ostaje da preduzmemo ostalim metodima, kao što znate da to je štrajk i drugim sredstvima. Svakog dana, kažu u Privrednoj komori Kosova, javlja se nezadovoljstvo koje se sada ispoljava i u sektorima zdravstva, sudstva i policije. Zbog socijalnih poteškoća, izvesno je da kosovsko društvo čekaju napetosti i socijalni nemiri. Da, nezaposlenost naravno utiče na stabilnost. Utvrdili smo da je povezana i sa siromaštvom. Mladi ljudi koji su bez ikakvog posla mogu brzo da dođu u stanje frustracije i da budu mobilisani. U tom smislu je nezaposlenost povezana sa stabilnošću. Tako je bilo i u prošlosti. Da bismo imali sveukupnu bezbednost, ekonomski razvoj je obaveza. Moraju se otvarati nova radna mesta. Mi kao Konfederacija slobodnih sindikata Kosova, što već delujemo od 2007. godine, mi pokušavamo da artikulujemo ovaj glas radnika, glas naših članova, jer to postoji da stanje stvarno je kritično stanje što se tiče socijalne sfere i moguće je da će da dođe, ako se nastavlja ovako, moguće da dođe do nekih štrajka, to mislim, jer to je predviđeno i našim statutima i konvencijama, međunarodnim konvencijama
ILO-a, tako da mi planiramo, ako već vlada ili i skupština ne usvaje zakon o radu, onda mi ćemo planirati šta ćemo dalje. Jer to je najveći problem za nas i za naše članova, za naše radnike je usvajanje zakona o radu, što već 10 godina posle rada mi još nemamo usvojen taj zakon od strane vlade, odnosno od strane skupštine kao nadležni organ. Prosječna plata na Kosovu je 242 evra i to je onako više u nekom javnom sektoru nego što je u privatnom sektoru. Ukoliko ne nalazimo brze mogućnosti, ukoliko ne nudimo ljudima stalni progres i to da bude vidljiv, kao što sam malo prepomenuo, blagim rastom penzija, blagim rastom socijala, blagim rastom zapošljavanja ljudi, ukoliko ne omogućavamo to, stvarno stvara se jedan negativan uticaj i negativno raspoloženje među ljudima. I to bi stvarno to socijalnu sliku našu i socijalnu nesreću moglo da pretvori u jedan kompleksan problem u kome ljudi stvarno moraju da iskažu svoje nezadovoljstvo. Kakva budućnost čeka Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji? Da li, pored toliko nezaposlenih Albanaca, Srbi mogu da se nadaju da će naći posao? I da li povratnici mogu da očekuju da će dobiti posao kada se budu vratili u sela i gradove odakle su bili prinuđeni da odu? U prethodnih 10 godina stasale su nove generacije koje su pretežno nezapošljene. Sami znamo kakva je situacija dole, imaju jako malih mogućnosti. Država Srbija će i kroz, nezavisno od pregovore, od situacije koja ide u narednom periodu, finansirati i pripremati, stvarati mogućnosti za upošljavanje prevashodno tih mladih, stručno osposobljenih ljudi koji su se u prethodnih 10 godina iškolovali, na taj način stvarajući ekonomske mogućnosti za opstanak tog naroda dole. Što se tiče minoritetima na Kosovu, mi dajemo jaku prednost u tome. U svim našim programima, odnosno i projektima, mi smo negde od 15, 20, možda i više smo jednostavno omogućili tim ljudima da budu uključeni, u tim programima. Mi smo imali dosta jedan progres oko toga, ali još nismo dostigli ono što mi pokušavamo, da realiziramo. Znači, i povratnici koji se vraćaju da brzo se uključe na tržištu rada, i u tome ne pravimo razliku, oni samo treba da se najavljuju pri kancelariji za zapošljavanje, dobit ćemo sve podatke o njihovom socijalnom stanju i onda ćemo jednostavno angažirati sve naše službe i potencijale što imamo da tim ljudima pružimo mogućnost da jednostavno imaju uspjeh na tržištu rada. Ono što Srbija treba i može da radi jeste da podržava stanovništvo koje je lojalno Republici Srbiji i koje Republiku Srbiju smatra svojom državom. Prema tome, ti ljudi bi morali dobiti podsticajna sredstva, ne više socijalna davanja, ne više samo davanje plate za posao koji se ne radi, nego da dobiju podsticajna sredstva za formiranje malih porodičnih preduzeća, jer je to jedino realno zapošljavanje. Svako drugo zapošljavanje zapravo deluje više kao nekakva socijalna davanja i mislim da to nema dobru perspektivu. Jer imati platu, a nemati posao, znači da ćete izgubiti i platu i posao u jednom određenom trenutku. Ove godine smo dali smo 200 miliona za upošljavanje i za razvoj malih i srednjih preduzeća. Do kraja godine imamo još blizu 70 miliona. Država Srbija će i nadalje finansirati sve projekte koje mogu da zažive dole na samom terenu, prevashodno u cilju zapošljavanja i opstanka tog naroda kako bi se ekonomski osamostalio, a samim tim i stvorio predispozicije za svoj opstanak i za unapređenje svog standarda i života. Problem je krupan, pa jedna organizacija ne može mnogo sama da učini. UNDP je na Kosovu veoma ograničen. Imamo godišnji budžet od samo 20 miliona evra, a u situaciji kada je 40% stanovništva nezaposleno, ta suma nije velika i sa njom ne može mnogo da se uradi. Najveća odgovornost leži na vladi Kosova koja bi trebalo da razvije nove projekte, možda i razvojne planove, radi rešavanja tih problema. UNDP planira da ostane na Kosovu jer ima mnogo problema. Smatram da obezbeđujemo nekakvu pomoć i da ima još mnogo stvari koje bi trebalo uraditi na Kosovu, pa ne mogu da predvidim kada ćemo se povući. Ima još mnogo posla za nas. Ekonomska situacija će biti sve lošija. Prosto Srbija je prošla kroz ozbiljnu krizu, odnosno još uvek prolazi i ta kriza ne može da se ne odrazi i na tako osetljiv segment kao što je politika prema Kosovu i Metohiji.
Znači, naši ljudi i naš budžet kao ministarstvo će biti manji nego što je bio ranije. Ili ako i ne bude manji u apsolutnom iznosu, ono to će značiti manji praktično jer je zbog skoka evra i odnosa koji mi uspostavljamo svakodnevno, prosto će značiti manje para za pojedinca. S druge strane, manje je davanja, manje je donacija na Kosovu i privremenim institucijama tamo. Te donacije se sad kreću između 100 i 130 miliona evra godišnje i oni su krenuli u privatizaciju koja je potpuno nelegalna, ali tu privatizaciju koriste u najvećem delu da bi obezbedili dopunu budžeta. Ako privatizacije, jednog dana će prodati sve, pa ćemo mi osporiti tu privatizaciju, ali je sigurno da kad se prodaju sve veće kompanije, da će onda morati da se oslone na redovne prihode. Ti redovni prihodi nisu dovoljni da namire upravo ono što sam rekao, jedan ogroman broj ljudi koji čekaju posao, koji su na tržištu rada. Otprilike ista cifra, oko 400 do 500.000 ljudi se smatra siromašnim ili na granici siromaštva i oni traže značajnu socijalnu pomoć. I samo te dve stavke su tako veliki izdatak, tako da konsolidovani budžet Kosova, kako ga oni zovu, prosto nije u mogućnosti da namiri te potrebe. Mislim da će Evropa još dugo morati da bude tu, mislim da će dugo usmeravati, tako da kažem, ta svoja sredstva koja dolaze kao donacije, ali je jako bitno da se ona na efikasan način koriste i da se spreči korupcija i nenamensko korišćenje tih sredstava.